bazar thlir tu te chibai ule voin hi November ni ruk samhul pha thla chol ni ma sabera ni a nimin lama khovel thil thleng langsar zual kan thlir ho le don ani Iran chona voi khatna Russia hena drone a hral ti apuang ta a ma se Ukraine boina a chu ma te a hral to ni ti asoi Iran ram kho pui te rana thuthar la khom tu te hena Iran ram foreign minister Hossein Amir Abdullahian chuan nimin khan kho thlang ram hruai tu ten Iran in Russia hena drone a pe ti an soile surface to surface missile po ape mai thei ti an soi chungchang chu soi fi in missile chungchang an soi hi chu dik lo chiang hlea drone ero hi chu dika Russia hena hian Ukraine in do ma dei khan drone engemaw zat kan pe ani ati hemi ma hian Iran official te hian Russia nen ral thuam lama tho dun na an neya ma se Ukraine in do na man turin engral thuam man pelauti an lo soi to a inrin nia thu soya Amir Abdullahian chuan hei hi soingon le in Ukraine in do na hian tan bi ka nei lova Ukraine nena in biak na neya du thu a soile a Ukraine in do na hian Russia in Iran drone mang ti fin fi na omani chuan min peturin voi tam kan sil to ni adia kar ni liam ta khan Ukraine official tenen hemi chungchang soi ho tur hian Europe ram pakhatan kal ti asoya ma se asa se dak taka Ukraine official te hi anzu zi le ta a Ukraine hian US le Germany te nor na wangin Iran nena in biak na nei hian ngam talawani ati Amir Abdullah hian chuan heng ram te hian Ukraine hena hian drone chungchang mang hian Iran hi rek kan du'a chuti lai chon nangnin in biak na neya Europa coffee in pui in lo tum maya ti in an kam khata kan thul le ta ni ati ni Russia hena Iran in drone a hral ti ani wang hian US le European Union chuan Iran ram company le mimal engmo za chu tuna hian an en san meka Ukraine official te poina kha tokin Iran dem na thu an chak chok renga Iran nena anin zom na pon su then ret mek ani heti la hian Russia chuan Ukraine be nana drone man te chu anma ni siam nge ani thuan soya chuti lai chuan I no in Ukraine an drone man te en fian tum na ero an rem ti lo thung ani heti ngani la hian USA chuan Russia chuan in dona a tloma wangin Ukraine mi pui te chu khowot manga tlom ti ra tum mek ni na soya nimin lama kan puan to ang khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in an electric siam chuan a mun an be wangin Ukraine mi pui makta do ili le chan vezet chu thim hnuaya an om mek ti asoi ni kha US Secretary of State Antony Blinken chuan Germany rama G7 foreign minister te in mu khom na President Putin hian tharum manga Ukraine alak theilo po in khawot manga in pek ti ratum ni inalang ati ni khovel ram hausa pasari foreign minister kal khom hian Russia ramina chutchiat sak Ukraine hun poimo te chu siam that sak len tum thu an soya Ukraine in dotran tira tanga dollar tuk le ding on som pariat ayatama Ukraine tran pui to tu US chuan Ukraine ram man ro poimo Russia ina ti chiat sak siam that le na puya tu mai pi alama hian Ukraine si pai te pui nan tun maya dollar makta do izali pek bel le tum thu puanga Germany rama Ukraine hena ral thom phur lut tu te tran pui tu office dina Ukraine si pai te hena training pek thlenga boy pui tu tur thok tu dan tum tian puang bok US hian dollar makta do izali a pek tura hian Phoenix Ghost drone sangkhat le za siam na turte teng chia somli panga siam that na turte le long somli pek na turte atela Phoenix Ghost drone hi ral thuam manga thuam kamikaze drone ni in atumna target aba fu vele apok ngal tura duan ania la takani heti la hian Russia President Putin an Khersona civil mi te thiar chua chu anmani sahimna ata nani ti asoya ma se khothlang lam news agency te chuan Russia si pai te hian civil mi te chua san in ruak chu in kulnan an manghal zel ni in an soithunga Kherson khopuya hian Russia si pai te hian Ukraine si pai te nena in do na ma chon an tum ngei ti achiang ani an tia Ukraine chimlama si pai om te thupuang tu Natalia Humeniuk chuan Russia si pai zinga civil mi anga khosa engemaw zat an om mek ni in na soibok ani voin chu Twitter lam te po in soi ve te ang Twitter nei tu thar Elon Musk chuan Twitter nei tir tangin na thok tu ban ngal pop pop maya a company thar chuan ni tin dollar makta do ili hlo meka wangin na thok tu ti tlem mai lo chu du thlan tur danga nei lo ni in na soi ni Mark sian Twitter hi dollar tuk le ding on somli pali na leya alei hnuah he company a na thok tu zat ve zet chu ban to a Twitter na thok tu ban tak te hian Twitter a vek hian post siamin hetiang ani chuan Twitter content endik na khonga har satna an tok na sadon ni in an soya Mark sero chuan Twitter policy chu alapa ngai rengani ati thung
Twitter na thok tu ban zinga hian Twitter a post lo thi film tulam an tam hle ni in soi ani a information dik lo post chele in huat na le boina lam hoi post om thin lo thian fai tu te an ban treu chuan har satna an tok na sa theyang ti chu online safety group le campaigner te ngai dan ania heti lai hian Elon Musk chuan hetiang activist group te hian America rama mi ten an thu soi du zong soi ve tura zalen na an nei ati chiat saka chu wangin Twitter sumlak lu po atlem tial tial ani ti asoya hemi wanghian Twitter thu soi theilo wa siam Donald Trump le midang te po an account inun sak le an nimayang ti chu mitam takin an hlau thong mek ani Elon Musk sian Twitter na thok tu mi sang sari le zanga vela ban to a hengzinga sang ni ai tam hi content moderator mi ten thu milem le video an post te lo endik thin tu an nia heting lama thok tu za som panga chau ban an ni thu Twitter head of safety and integrity Yoel Roth chuan soyani Musk chuan Twitter na thok tu te hena email manga hriat tir na pe in an company hlo tling taka malam pan zel tur chuan na thok tu in ban thena ngai thu a hrilani tuna hian Twitter a fakna advertisement ti thin company lian engemaw zat te chuan an advertisement ti thin an ti top lai lok ria hengzinga hian Volkswagen General Motors le Pfizer te po an tela Twitter atanga sumlak lu na zongjong deuh thaw hi advertisement atangin ania wangin poisa an hlo na sa hlea Max chuan thil dang atanga summu tumin ma ala meka amalak na lang sa ber chu blue tick nei kan ti mai verified user te hena thlatin poisa lak chu ania blue tick nei du te chuan thlatin dollar riat choi to se ti in rot na anei mek ani heti la hian Twitter na tok ban tak mi then khat chuan Mark si kota khin tumin man la a California le US sarkar lai pui dan kalin ni somruk chung hriat tir na nei masalawin Mark sina ban ni in an soi ani India rama vote thak masaber India's first voter tia soi thin chu kumzale panga a upani na thita India rama vote thak masabera soi hi siam saran negi ni in India in British opna hnuai tanga zalena mu hnuwa in thlanna nei masakbera khan vote thak masaber tu ni in hriat ania India ram in thlan pui nei to zongjong a vote ala thak kim veka tunkar ni lai ni po khan Himachal Pradesh Assembly in thlanna a vote ala thak antia nimin khan athi ani siam negi hi zirti tu na thok thin ania kumsa kha zakwa songa pani khan India rama in thlan pui masaber nei ania Himachal Pradesh a hian vura tlak thina wangin kumsang kha zakwa songa pakhat khan India ram hundang vote an thlak ma thlanga la uma polling booth honania heta hian siam saran negi hian vote thlak masaber ani British hawin kumza don India nop hnuwa voi khatna na India ram in thlan pui nei a hian Indian National Congress chu hne taka thlan tlin ania Jawaharlal Nehru chu India ram Prime Minister masaber ani ta ni kha hetinga vote thak masabera ngai ani wang hian Himachal Pradesh Assembly in thlan vote thaka po Election Commission chuan pu negi tan hin red carpet pha in a vote thak tur po official taka choimoi pa in vote an thak tira adam lawa wangin polling booth pa ngai apokal theirawin a hran pa in a vote thak na tur an siam sakani pu negi hi kumsang ni sompali khan Election Commission chuan brand ambassador an lo ruat to a thalai de chuan ai o thlanna vote thak ngai tur le vote thak ngai poimo turin nge na vote thak hi kan dikna chanvo ani pi alama kan ti turani ati thin Prime Minister Narendra Modi chuan negi hi a ui thu sain sarkar chuan a chen na khuwa kalpa a biro puita vuina angin avuyang ti asoini bazari lo thira wangin kan loma voin cholni hi nom le thataka mang turin do sakna kan hlana che